vekeri o aşkere fişkiriya سرک جبو هلبجاتنی سرک کماری برای رجب طیب اردوغان بکند سرتاج بوجاغ سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه گوت بربجار ما جبو سروکاتیا ترکیه و رجب طیب اردوغان به جبر کو ام دبینن پتر هیوی دوی دهنه هرچند برز دمیرتاش کرده لنونراتیا پارکا کردستان ناکو آرمانج پارتاویجی نه جبو کردستان نه هر واسه از نباورم که او دنگین پیوز بینه جبو ببه سرو کمار ترکیه بحثا او تشتكل طبي او مسألة اوية مسألة تركيا كوتي او كرن ما ديتنا اخو جبو جنابي سروك بيشكشكل و او شي ديتنا ما بعلاقة كمزن و قدايكل او او من اسايكو او بيشكيا او ديتنا مكل او جا او جبو قزان جميلتي كوت جبو تایبەتی ڕەوشێک و نەها کو ئەم تێدانە ئەو کردە گوهارتنە حکوومەتی یانشی ئیقتدار لە تورکیە ji bo qazancı milleti Kurd niye? Ji bo ew prosesî niye? Ji bo yekî jî em Kurd vekirî û eşkere fişkiriya سرک جبو هلبجاتنی سرک کماری برای رجب طیب اردوغان بکن کاندیدا دن سلحتین دمرتاشه اوی سروکی BDP بریه انسانی که کرده ولی سلحتین دمرتاش نه وکی کاندیدا کرده درکت وکی کاندیدا حمو گلان و حمو کسم بنداز او تشو اوسا دبجه و بحثا مثلا کردایتی و پسکری که هرمی کردستان یعنی جی پروسسی سرخابونه قد شوان دنگ در نکرده جبو یکیشی حالی دنداشی اوسا خویا یکی چونکی او دبه دو مرحله چی دبه او هالبشارتنی دا دنگی کو بو سلحتین دمرتاش بی داین او تیریوان ناکه کو بکبه قناغه دوامید اوجي يعني او هم باعواكي تكنيكي هم باعواكي سياسي نايا هولي بوي يكيجي ام بروباغندا وي بكن وخباتي وي بكن كرد جبو مصلحتي ملتي كرد دنجي خوبدن جبو سرك وزير كانديد رجب طيب